Sikhwama sedlela ndongeni Eswatini National Provident Fund sesisukumikise ngalokusemthethweni tinguquko elihlelweni lwamasingcwabisane walesikhwama lowatiwa ngekuthi siphephelo free funeral cover lamuhla lapha ehhotela lase-Happy Valley. Letinguquko timenyetelwe ngumphathi walesikhwama umbane Nkosi Lonkokhela ngesikhathi lesikhwama sihlanganise tisebenti taso kutikhuthaza phinze tinikwe nendlela yokusebenza njengoba kucala umnyaka lomusho. Being 3,000 ecala losho ukuthi 3,000 now uhambe normal bese kuba nge-6,000 now uhambe ngengodi. Ngibathi ngiyabuta ingabe le ngodi le njani bese uyangizundela ngabe nje ngalenza ngoba ngibathi ngiyabhekisa athi hayi ke lokho yasiyakhuphuka ke nga-2014 iya 5,000 normal death and 10,000 for accidental death. Nyalo-ke isesigabeni sekuthi ibhodi ihlangane na-minister ne-cabinet basibusisele lokuthi sale isuka ku-5,000 iya ku-7,500 for normal death and to 15,000 for accidental death. Nasithi 15,000 lokumqoke ngaloko ukuthi bekunene nabe sohambele isihlobo sakho ufanele ukuthi the claim yendiwe within 6 months. Uma yendiwa in 6 months sengahle kwenteke kukhanya ukuthi cha sesicabanga ukuthi usho ukuthi umbe bongayidzingi le mali endiphela seyisebenzele kuyo. Osho ukuthi ke nangabe lesihlobo lesihambile emhlabeni ngaba kuhle ukuthi vele 6 months agcineke. Kanti-ke letinguquko nguleto letamenyetelwa indvuna yetisebenti phila Buthelezi letifaka ekhatsi kwenyuso kwemali etholwa ngemalunga lesikhwama nakafa. Letisebenti tondliwe ngokwamoya umfundisi Zakhele Malasa tase tikhuthatwa ngobumcoka bekusebenta ngekutimisela nekubambisana ngoThulasizwe Dludlu. Kanti-ke Ndzabeni Tentsathu echannel eMaswati nginguSeluleko Gcindzi, nginaDumisa Dlamini kanye naJulisa Mamba sisezulwini.